kandi murabize ko gakiza gahagarariye mu kuzuka. Abantu benshi iyo umuntu yapfuye biroshe kuvyizera, ariko umuntu yazutse abantu benshi tibigeze bizera Yesu. Kuzuka biragoye tibavyizera. Nico gituma birivuga mu Baroma 10:9 haranditse ngo ni wizeresha umutima wawe ukatushokanuka ko Yesu ari umwami, ukizera ko Yesu yazutse mu bapfuye, apana ko yapfuye. Kuzuka biragoye, kuzuka vyizera baki. Urupfu rwa Yesu nubwo mu mwuka cyane kurusha ubwo mu mubiri. Nico gituma umuntu wese urira kubera ko abonye Yesu ahayapfa tabazi igihe Yesu yapfuye ntabwo ari mu ijuru bakoze ikiri, ni mu kuzimu bakoze ikiri. Ko mu kuzimu niho batakaje, mu ijuru barunguka. Iyo twibuka gufa kwa Yesu titurizwa n'umubabaro kuko Yesu yapfuye, ahubwo turanezerewe tukavuga ubuntu bukomeye bungana burya bumeze bute. Paulo yaje kubisobanura mu nzandiko ziwe, agenda avuga icyabaye ku musaraba. Ubutumwa bwiza bune buvuga ibyabaye mu biboneka, ariko Paulo niwe waje kuvuga ibyabaye mu mwuka. Aravuga ngo kujya baza bakwega Yesu bamukurubana bamukoze isoni imbere y'abantu, ahubwo ni Yesu waje ufata babatware mu isi y'umwijima abakoze isoni. Umuntu wari kureba Yesu gutya mu mubiri yaje guhishurwa ibibaye biba mu mwuka, yari kure yari kunezerwa. Amakuru yo kuzuka rero niryo pfundo ry'ubutumwa bwiza. Yesu yarazutse. Hagati ya Yesu na Baraba babohorerene. Abantu baravuga ngo Yesu nabambwe, Baraba arekugwe. Umunyabyaha narekugwe, ariko umukiranutsi abambwe. Ibi uwaje kubisobanura ni Paulo. Ni wahise avuga mu Korinto 2:5-21 ngo utayigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yesu ntabwo yakoze icyaha, ahubwo yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Niki Baraba yakoze kugira ngo abohogwe? Niki Yesu yakoze kugira ngo aje kumusaraba? Niki cyiza Baraba yakoze kugira ngo abohoke? Niki kibi cyaha Yesu yakoze kugira ngo ahinduke icyaha? Ani ubuntu bw'Imana bubonekera. Twese twarabugufa, ariko muri cya kimbo cyo gufa Yesu araza aragupfira wewe kugira ngo ugire ubuzima. Haleluya. Jambo ry'Imana avuga muri Yohana 10:10 ngo igisuma nikizwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no kurima, ngo ariko umwana w'Imana we yaje gutanga ubuzima. Yesu yaje kuduha ubuzima turabo gufa. Pilato yabaje abantu atese bambende bamba Yesu barababoho. Ibazi cyaza kigenda mu isi y'umwuka ko Yesu yari yikoreye icyaha cyabo. Ibitambo bya kera bazana igitambo cawe, iyi ni intama kizira inenge, ugashiraho ikiganza cawe. We munyabyaha Imana mu buryo bw'umwuka cyaca kigahita kiza kuri cya gitambo. Bwa buziranenge bwa cya gitambo ukahita bukugarukaho. Cya gitambo noneho rya jambo rivuga ngo ingaruka y'icyaha n'urupfu, yantama igapfa mu cimbo cawe. Ibi nivyo byabaye igihe Yesu yaje. Abantu baravuze ngo uwo ngo aho kugira ngo areke gupfa amaraso yiwe, amaraso Yesu akubeho, amaraso Yesu akubeho. Nakubaho urabohoka, nakubaho urahinduka musha, nakubaho uraronka umugisha. Uyu muntu wajega ku gitambo akakirambikaho ibiganza yatahana mugisha w'Imana, yatahanaga ubwiza bw'Imana, yatahanaga icubaro c'Imana, yatahanaga kwemerwa, yatahanaga faveur kubw'amaraso. Igihe abantu rero bavuze ngo mureke aya maraso atubeho, ngo aho kugira ngo uwo Yesu ntapfe, amaraso ahubwo atubeho twebwe n'urubyaro rwacu. Reka mzature nanje nawe uzature. Amaraso Yesu ambeho jewe n'urubyaro rwanje, amaraso Yesu ambeho jewe n'akazi kanje, amaraso Yesu ambeho jewe na destiny yanje, amaraso Yesu kubaho n'urubyaro rwa mwizina rya Yesu. Bari bazi ko batuye nabi, naho ntibazi ko ayo maraso avuga neza kurusha ya Abeli. Amaraso ya Abeli aravuga ngo wanyishe Mana ngwino uhorere, ariko Yesu aravuga ngo ndagukunda mwana